Birabibyuya nibiba amaraso mu ikipe ya Real Madrid harimo harakorwamo investigation iteye ubwoba ku buryo ishobora no kuza kuyigonga mu bijyanye na Champions League muri kimwe cya kane aho izakina n'ikipe ya Arsenal. Nyuma aho ngaho rero urundi ruhande Arsenal yo irimo irigarurira abakinnyi bayo bagiye bagira ibibazo by'imvune. Mbibutsa ko uyu ni Dako mugiye kuganira muri kino kiganiro. Umuhondo mwijimere kire muri bombe jya mu mabuye y'agaciro. Ndagusaba gukora subscribe hariya, ukore ku kaningiri, ukore share, urebe ikiganiro kirangize, ukore comment, igitekerezo ushaka hano uremerewe. Ikindi ndashaka ko ukora likes kugira ngo dukomeze kubana ku muryango wa Dako Sport Show. Mbibutsa ko iyi channel nimwe mwayishyiriyeho. Ndabasuhuje rero aho muhereye mwese, ibihugu byose muherereyemo, uvuga ikinyarwanda utakivuga uwumva, i Burundi n'ahandi hose no mu Bugande. Imana ikomeze kubarinda. Ni inkuru isohotse mu binyamakuru mu masaha nka 15 ashize, ariko nashatse ko isohoka yose nkayibahera rimwe kuko nagiye mbona ibintu byinshi byagiye bisohoka nyuma, ntabwo nshaka kwibaheza ibice. Real Madrid mu minsi ishize yakinnye n'ikipe ya Atletico de Madrid Metropolitano, wari umukino wa retour. Ni ikipe ya Real Madrid yasabwaga gutsinda Atletico de Madrid kugira ngo ikomeze kandi yisanze ku kibuga cyayo. Ibi ngibi ni ibintu byabaye ubwo Real Madrid yakuragamo Atletico de Madrid kuri penalty, aho hagiye hazamo n'ibintu byinshi bitavugwa rumwe n'abafana b'umupira w'amaguru, aho bavuga ngo penalty yaribwe, ngo ntabwo ira double kick yabayeho, abandi bavuga ngo double kick yabayeho bitewe n'impamvu runaka. Ariko muri rusange iki si cyo ngambiriye uyu munsi. Niki abakinnyi bagera kuri 4 barimo barakorerwa investigation. Harimo umukinnyi Kylian Mbappe Rote, harimo umukinnyi Antonio Rudiger, harimo umukinnyi CEBALOS n'umukinnyi Vinicius. Rudiger yagiye ku makamera amaze gutsinda penalty yo gusezerera Atletico de Madrid, yirukanka nk'inyamaswa zimwe na zimwe, sinzi mwe abakurikiranye n'amashusho neza, arongera agaragara ku mashusho arimo agira gutya. Kylian Mbappe we yafashe mu makabutura mu myanya y'ibanga arazunguza. Abandi abakinnyi bo baragiye bajya ku bafana barabakoba, bakajya batera imitwe mu cupa, bakajya babakoba nyine, bikagaragara ko ibyo bise conduct indiscipline mu mupira w'amaguru. Murabizi ko Cristiano Ronaldo yarabizize, uyu bita Simeone yarabizize, abakinnyi bita ba Drogba bagiye babizira, ndetse n'abakinnyi mu Bufaransa ba Payet bagiye babizira ku rwego nako Fekiri. Ubwo byagendaga biba nyine bagateza imvururu mu kibuga hara mu Bufaransa muri Championnat Ligue 1. So rero iyo bita UEFA yatangiye investigation mu kipe ya Real Madrid, ariko ikintu gikomeye cyane natangiye mvuga ngo nibirayi byo ntibiba amaraso. Ibi bintu biramuka bihamya abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid bashobora gufatirwa ibihano byo gusiba umukino wa Arsenal ubanza bagacibwa n'amafaranga, cyangwa se bagasanga ari binini cyane bakabaha igihano gikomeye kurusha icyo ngicyo. Ibi ngibi rero byateye ubwoba abafana b'ikipe ya Real de Madrid, ariko bihereza icyizere ikipe ya Arsenal. Arsenal yo yibereye mu byishimo, irimo iragenda igarura abakinnyi bayo kandi bayigiraga umumaro. Murabizi neza ko Martinelli mu minsi ishize yaje kugaruka. Ubu rero inkuru ikurikiyeho full training kuri Bukayo Saka, amaze iminsi 2 akorana na bagenzi be mu myitozo. Birimo biranavugwa yuko ku itariki ya mbere umukino bafitanye n'ikipe ya Fulham azawugaragaramo iminota mike ya 20. Umukino bafitanye n'ikipe ya Everton ku itariki 5 nawo agashobora kuba azawugaragaramo. None ku itariki 8 muri Champions League aho bazakina n'ikipe ya Real de Madrid akazakina full time. Ese ibi bihano murabona biri buze gufata ikipe ya Real de Madrid? Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, ntuze kwibagirwa ko ku mugoroba washize ejo uwo bita Simeone yatangaje akavuga ngo ni ibintu bimaze iminsi bikurikiranwa. Barcelona iramuka itwaye igikombe cya shampiyona, nzashimira ikipe ya Barcelona kuko yarabikoreye, yakoze neza. Ariko Real Madrid iramuka itwaye igikombe cya shampiyona, njyewe nzashimira ko abasifuzi basifura Real Madrid bitwaye neza. Ibyo bintu rero Simeone yavuze, urumva mu ijwi yabivuzemo cyangwa se langaje cyangwa se icyo yashatse gusigura, ni ukuvuga ko Real Madrid irasunikwa muri rusange, irasunikwa n'abasifuzi, bihora bivugwa. Nubwo mbona uyu mwaka atariho Simeone yarakwiriye kubivuga ko mo timing yaba yarakoze, iyi timing yaba atari yo nziza, kubera ko uyu mwaka biragaragara ko ahubwo Real Madrid irimo irasa nkaho inakaswa sometime, kubera ko
nabo basa nkaho bayisubiye bitewe nuko bagiye bashwana n'igihe n'impamvu. Ariko mu myaka ishize mwarabibonye hari ibitego byajyagamo bakavuga ngo goal line technology ngo irahenze ngo ntabwo iraza muri Espagne, ibintu byinshi bigiye bitandukanye amakipe bagendaga bayakasa ariko nk'uyu mwaka mwabonye nk'umutuku wahawe Jude Bellingham ntiwavugaho rumwe ahubwo urumva ko bakashije Real de Madrid, ariko Simeone aragaruka avuga ati Real Madrid iteka ryose barayirengera bayihereza imbaraga itari ifite barayisunika. Mbese ngewe mbona hakwiriye gushimirwa abasifura Real de Madrid. So icyo nakubwira cyo Perez agiye kubitangazamakuru mu kanya aravuga ati ngewe amahirwe menshi ndayaha ko abakinnyi banje batagomba guhanwa na UEFA, batagomba gufatwa na bino bihano bya conduct indiscipline. Ikindi ndabibutsa ko uyu Perez mu mukino wari wahuje Atletico n'ikipe ya Real de Madrid, umukinnyi wese wari wabashije gukina uriya mukino wari uri muri la Suade yakowemo ikipe ya Atletico de Madrid, bamuhaye agahimbaza musiki $250,000 by'idolari kuri konte ye. Abakinnyi babiturikira nka muri za Sierra Leone nka ba Rudiger babonye agafatika. Urumva nta kintu waza umubwira rero ibyishimo ushobora no kumurenga agakora ibintu nka biriya biri insane cyane. Niyo mpamvu ngubwira gutyo. Gusa icyo narekereza cyo nanone uyu mugabo Perez bitewe n'ukuntu akina amadiru menshi azi n'ibintu by'umupira w'amaguru abyinjiramo akaba ibintu bitandukanye nyine byinshi cyane bishobora kugisha abadversaire. Ntabwo ntekereza ko ashobora kwemera kubura abakinnyi bagera kuri 4 bose kandi nyingi za mwamba. Urumva Rudiger ni umudefenseur adakwiriye kubura cyane muri ahangaha none hageze. Uwo bita Vinicius ni umukinnyi atakemera kubura muri ahangaha hageze. Uwo bita MBAPPE nawe nuko nguko. Ubwo urambwira gute ukuntu uyu mugabo Perez yakemera gutakaza abona abakinnyi kandi ageze ahantu abakeneye yakemera gukora ikintu cyacyo cyose. Ibi ngibi rero niyo mpamvu nkubwira ngo wayibara ubibonye ku ikipe nk'ide ya Giant Real Madrid ko abakinnyi bavamo. Cyakora icyo nakwizeza ushobora kujya kubona ukabona nk'uwabipromotinze cyane cyangwa se watumye bifata imbaraga nka Rudiger nyine wakunze kugaragara mu mashusho cyane ari we uhanwe agasibishwa n'umukino, ariko ari umwe. Ariko simpamyanya n'abakinnyi bako babuzwa ari 4. Iyi investigation icyo yakora cyose njye ni ibitekerezo byanjye. Ese wowe nk'umufana w'ikipe ya Real Madrid cyangwa se nk'umufana w'ikipe w'umupira w'amaguru muri rusange urabona Real Madrid bino bihano izabihabwa nk'ayandi makipe yose? Ese ko Cristiano Ronaldo yabihawe igihe yazunguzaga gutya na Simeone akabihabwa, abo Drogba bakayihabwa igihe baserebuzaga amacelebration agaragaza ibimenyetso bimeze nk'inyamaswa nk'uko bajya bitwa nyine nk'abafana? Iyi kipe ya Real Madrid iyo iramutse tabihawe haba hagendewe kuki? Ko twese twabonye ama video bamwe bari kuvuga ngo n'abafana ngo babanje ngo gutuma baba aggressive ngo noneho ngo babasha gutuma nabo ngo baza kubataka, ariko nubwo abafana bahanwa ku giti cyabo ariko n'abakinnyi ntibikuraho ko igihano cyabo gitangwa. So ni igihe gitekerezo utekereza kuri bino bintu wabonye ku ikipe ya Real de Madrid? Ni ibihe bintu nyine wobona bikwiriye gukorerwa ikipe ya Real de Madrid? Ese urabona bitaba ari byiza ku bandi b'ikipe ya Arsenal kuba yaba yiboneye qualification ubwo Real Madrid yakina nayo idafite abakinnyi 4? Arsenal ni byatuma igira amahirwe yo kwikarifiya ikaba yatsinda ikipe ya Real Madrid kanayisezerera. Ese Real Madrid ko izakina umukino wa retour mu rugo ubundi bwo babahanye umukino umwe bakazakina retour bari hariya Bernabeu, ubundi hari ikintu byazatanga ku ikipe ya Arsenal? Arsenal rero ngiye cyo ntekereza mbona ko igifite amahirwe. Gusa icyo nifuza ngewe nshaka kubona Arsenal ikina n'ikipe ya Real Madrid amakipe yose yuzuye. Icyo nabatangariza cyo ntabwo ntekereza ko UEFA ishobora gufata ikipe nk'ingiyi ibacururiza ikipe nk'ikirangantego cyayo Champions League 15, ikindi kipe iki kirango cya Champions League hakuriya bifate ngo yihane hangaha igeze. Sinzi uko bya Perez na UEFA byaba byagenze, byaba bitangaje cyane nyine muri rusange. Icyo nababwira cyo mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukurikirane Dako Sport Show, mukomeze mubane natwe, ndabizi muzajya mukomeza kubona amakuru meza y'umupira w'amaguru. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda kandi ntugire ikintu na kimwe muciko cyangwa ngo uve ku murongo. Bye bye, hasta la vista, mukomeze mubane neza. Ikindi kora comment, ukore na like, una sharing. Sawa, bye bye, ndabakunda cyane.